He's the greatest. He's fantastic. Wherever there is danger, he'll be there. He's the ace. He's amazing. He's the strongest. He's the quickest. He's the best. Danger Mouse. Danger Mouse. Danger Mouse. Opasni miš. Ko je ukrao gajde? Zvuk gajdi već vekovima odzvanja brdima Škotske. Tokom leta ovde pasu stada ovaca pod budnim okom starih gajdaša. A šta je ovo? Šta rade ova dva pomoćnika barona Žabića? Zašto najveća žaba zlikovac hoće da ukrade gajde? Ha! Samo napred, samo napred. Hađi, hađi, ha! Ha, ha! Ha! Zločin ovih razmera ne može proći neopaženo. Za samo nekoliko sekundi stiže poziv u tajnom štabu u kvartu Mayfair, jedinoj osobi sposobnoj da reši ovakvu misteriju. Da, opasni miš. Tajni agent koji održava u formi svoj i telo. Njegov asistent Penfold, koji je jednako dobar agent i muzičar. Šefe, traže nas. Šta? Zašto si se ukipio? Brzo u kola. Pukovnika, zove opasnog miša. Da li si tu? Tu sam, pukovniče. A, tu si, odlično. Nemamo puno vremena. Kreni za Škotsku. Gajde, nekog momka su ukradene. Ukradene? Zar one ne sluše za sviranje? Ćuti, Penfolde. Da, ovo je možda pokušaj da se umanji nacionalni ponos Škota. Ima li osumnjičenih? Pa, to mora da je neki izopačeni zločinac koji kuje neki plan. Recimo, baron Žabić. O, možda je u pitanju neki ljubitelji muzike kome je preko glave gajdi. Penfolde, tišina. Da, izvinite, gospodine. Zamalo. Samo sam se šalio. Ne brinite, gospodine. Vidjet ćemo o čemu se radi. U međuvremenu, na uzvišici, smešteni u robotu nevaljalci čekaju. Baš kao što sam i mislio. Poslali su tog glupog belog miša da mene zaustavi. Mene, barona Žabića, najvećeg genija zla na svetu. Stileto, da li je sve spremno? Si, barone. Odlično. Uskoro oni će se prijaviti u hotel mog starog prijatelja, Hemiša Megzlikovca. Do ponoći opasni miš će biti samo ružna uspomena. Onda, ovde će vam biti fino i udobno. Imate odličan pogled na Loch Ness, ako budete hteli da gledate čudovište. Želim vam laku noć. Da li stvarno mislite da postoji čudovište opasni mišu? Ako postoji, moram biti spreman za njega. Molim? Ako ne mogu da ga uhvatim, moram biti spreman da se brzo dam u beg. Da, šta? Znate, uopšte mi se ne dopada Mek Zliković, čikica koji vodi ovaj hotel. Zaista? Da, ne bi me čudilo da on sada obaveštava neke zlikovce gde smo, kako bi došli i pohvatali nas. Možda čak zove i čudovište iz Loch Nessa. Čudovište iz Loch Nessa. Baš si smešan, Penfolde. Barone, stiže signal od Mek Zlikovića. Odlično. A sad? Opasni mišu, da vidimo šta ćeš sa mojim čudovištem iz Loch Nessa. Jeste da je to mašina, ali je ubica.
nebesa. Kakva sreća. Da mi nisi nagovorio da idemo da čekamo čudovište celu noć, mogli smo sad mi biti ispod ovog krša. Tako je, ali gde je Mek Zliković? Ovde sam, budale. Spustite me! Spustite me! Kako ste dospeli gore? Pa za sve je ovo kriv Baron Žabić. Čudovište koje je trebalo da vas ubije. Baron Žabić? Upravo sam to i rekao. Jeste li gluvi? A gde je on sada? Spustite sa Žabića. Prvo mene spustite na zemlju. Ne dok nam ne kažeš gde je on. Ne, bolje i da me nema. Bolje, bolje. I nećete biti ako padneš. Dobro, reći ću vam. On je u zamku Mek Udavić sa 10.000 gajdi. Šta tamo radi? Sprema se da osvoji svet. A sad, spustite me. U redu, drži se. Idemo po merdevine, Penfolde. Kuda ćemo po merdevine? U zamak Mekudavić. Ali, tamo je... Žabić, znam. Mislite da će nam pozajmiti merdevine? Ako ga lepo zamolimo, hoćeš li učutati, Penfolde? Zvuk 10.000 gajdi, pojačanih mojim supersoničnim topom, stvorit će jak zvuk koji će moći da uništi bilo koju zgradu. Uz pomoć ovog oružja svet će igrati onako kako ja kažem. Stileto pojačaj baza 2 stepena. Si, barone. Šteta. Vrata su zaključena, pa ne možemo da uđemo. Uzimajući u obzir da ne umem da se penjem po školskim zamkovima, naročito ne pre doručka, izgleda da ćemo morati da se vratimo praznih ruku. Penfolde, učuti. U redu, ja sam sad pod stalnom zabranom govorenja. Dobro, kad uđem, povući ću te za sobom. Budi spreman. Sigurno postoji lakši način da... Nerone, sve je spremno i niko nas ne može zaustaviti. Odluke. Ne mogu da odlučim koji grad prvi da uništim. Tvoj koncert je otkazan, barone. Opasni miš. Sljedećih nekoliko godina ćeš provesti iza rešetaka. Iza rešetaka? Neću to biti ja, opasni mišu, već ti. Sad se opusti i uživaj u zabavi. Ti ćeš prvi vidjeti moj talenat za muziku. Stileto, pokaži gostima najbolja sedišta. Šta je taj manijak smislio? Razneće nas zvučnim talasom. Hoće li to boleti? Neće. To je kao da londonski most padne na tebe. Šta? O, nebesa! Pa ja sam alergičan na mostove koji padaju. I ja sam. Učuti malo, Penfolde. Pusti me da razmislim. A sad, malo štimovanja orgulja i muzika će postati sve glasnija. A onda će biti propuštena kroz top u vidu razornog zraka. Znaš li zašto nisam postao nikada operski pevač, Penfolde? Ne znam, u ovom momentu to me mnogo i ne zanima. Ne, stvarno. Znaš kako neki pevači mogu da razbiju staklo svojim glasom? Da? Pa, ja sam razbijao čitava pozorišta. Hej, pa to je sjajno! Da, ali upravnici pozorišta nisu tako mislili. Zrak nam se približava. Šta ćemo da radimo, opasni mišu? Dole. Ne bih baš. Kako to misliš? Sagni se, Penfolde. Odlično si rešio tu škotsku aferu, opasni mišu. Hvala. Jedino me zbunjuje to što sam dobio izveštaj da je baronov zamak odleteo u vazduh. Gde si ti tad bio? Gajde, gospodine. Šta? Trebalo nam je dosta vremena da ih spakujemo i vratimo nazad, ali ono što nas je najviše zadržalo jeste što je Penfold rekao da je muzičar. Kako to misliš? Pa, nisu hteli da nas puste dok nisam odsvirao nešto na svakim gajdama. Stvarno? I ko je pobedio? He's the greatest.
He's fantastic. Wherever there is danger, he'll be there. He's the ace. He's amazing. He's the strongest, he's the quickest, he's the best. Danger Mouse. He's terrific. He's magnific. He's the bravest secret agent in the world. Danger Mouse. Powerhouse. He's the fastest, he's the greatest, he's the best. Danger Mouse.